Motaimite ka matalama. Sisi tua faca mai nia tu. Oia we fasita ahine. Nali ke matali. Tombo e fa. Tape angali me akua. Masemi ai. Whangai te ngai whatapu ka o whakahokoata e whatongia me he whale whakapure anga St. George. Ko e Conferenisian hono tolu ai pure anga pia moe kau whai o ngō. Pia oku tuungai whoki ai iheni tātānaki mai ai kau whai o ngō. Pia he whoki ki he teu ai whaai koe ni ai pure anga. Ko uhi pe koe tuunga koe ni ki he tau wailasi. Pea moe ngahi polo kalama koe ni o ku uhi ngai e tau lockdown he aho ni. Pea ikai ko ia pe foki ka o ku fia mao ke taktaha nofo pe i hono api tuunga i he natula koe ni o e vailasi. Ta koe whakaamu foki ke lava pe o ta ofi tu uai i he tuunga koe taimini ai a koe toko nima i hono whakaha ane afi. Pea ikai ko ia pe ka koe hoko atu pono whakama o popo mai ai tuunga te lawei pea moe tuunga i he taimini. Kei ke heu ku i he ni whoki a kina o tolo me ngahi kautaha media ka wai whoki FM Walfitu poi nini ma pea neongo whoki koe ahoni o ko taktaha nofo i hono api ka ko kina o tolu ko ia ko fia mao ke lele ai ngā we ku ka wai whoki ai media pea ko pehe ai tuunga ko ia ko mau ia i he ahoni ko e whamatala ko ia ko whaatuku mai he pure anga o ko e whakaamu whoki ke mao whakataha pe e ngā kautaha media pea pehe ke ono tuku atu ko ia u whakamatala ki he kakai o e whanua o la vai ke mui i koe ha ai tuunga ki he ngā we koe ni. Lai o si whakahape whoki koe lockdown koe ni o ku leleia i he hoa e whawalu ka e te whito kotoa pe whoki ai loa pea moe no o e taimi koe ni i he tuunga koe ia o e vailasi. Taimini whoke o kulotonga whemo e kina ai potunga e mo ui i he komi a kina o tolu ne ai e nau whekau aki pia mo e whiohi pia mo e ongo ua koe ni na ana rakma o ai vailasi. Ke whai pe hono sivi kina o tolu koe ui pe koe whia mau ke ta ofi pe he i he toko si i. Kai oua e mawhola tu ki he community ai tuunga o ki ai e tau wailasi ko e ni. Na si ai whoki ai wha maala ala te gai ke lawa ia o whakamahino i e taimini pe koe Omicron, pe koe Delta, pe koe Covid, pe koe ha ai tuunga ko ia. Mahino pe koe wailasi ka o te gai ke lawa o whakapapau i ai tuunga ko ia koe ha ai wailasi koe ni. Kai ke heu ku kei whai pe whoki ai whakama o popo koe ni, mahino mai pe whoki ko nau tolu ko ia na lava o paiha nau sivi ane afi. O ku nau isolate atu pepe ku whakamawahi atu ki nau tolu, iho nau ngahi api no fo anga ke nau ma upeha malolo ki ai. Tana e osi whamatala pe whoki, ka pau o kia hataha ku neo ngoi. Ai ngahi whakailonga ko ia o e tare fofonu langa ulu o ne mahamahalo o ihe leini ko ia o e vailasi fetu taki rewa ki he whamaki vaiola i he raki whainga marie o te ke toi whainga ange koe ki vaiola ka ke fetu taki ange ko konga peni ai whainga ko ia ke taofi tu upe ai vailasi i he tuunga o e whakamawahi i pea oa whoki ke mawhola. Mahino pe whoki koe uhinga ai whakataanga koe ni
mahu inga au pito ko hiko e mo ui ai kakai o e whanua. Pea ihe ene pehe lewa o ku mahu inga ai mau e ngahi whamatala mau tolu. Me ihe eiki minista mo ui kai pehe foki ki he eik pale mia o tonga. Pea whaihe ni foki pea mo eiki tokoni pale mia. Ko e whare whataanga foki i he whare whapure anga koni St. George o ku mau iai. Pea o ku ui ai ngahi whataanga pehe ni o whakatatau ki he whia mau ko ia ai pure anga. Whakatatau ki he mau e nau ngahi ngawe. Pea pehe foki ki he whainga maarie i hono tuku atu ki he kakai e whanua ke nau mea i ai ngahi mea o ku hoko. I he ngahi hoa si i koia kua toko o sina e ai whakani ihi nau whetu utaki mai o tau kāinga mei muri. O nau whakaike eke mai ko hiko e nau whanongo i he a watu ai ngahi whamawhola lea i he ngalu ea. O nau maua i e whamatala whamui muitaha koe toko ni mai ni o ku mahino o ku nau mo ua i he vailasi. I he taim tatau pe o ku tokanga e kina he e botu ngā mo ui ki nā tolu. Pea i kai ko ia pe ka au ku whai pea mo e malu i ai hingoa e ngō ua ko ia nei kamata hono mau o e vailasi. Kai whai e ngā ue koe ni ki he whakatotolo pea mo e wakai ko ia pe ko haifua o ku kei toe. Pea i kai ko ia pe ka koe isolate whakamawahewahhe pea whamamawhai whoki ai whia mao ko ia ke tau kei talango pua. Ki he ngahi tūtu oni o e vailasi na tau hi mai o lere mai moia ai nofo o ua e wawa o whika wawa mama o whi unga. Pea i kai ko ia pe koe tui ai mask kia te ki tau tolo e kakai o ku whewhanonga aki holo. Pehe pe foki pea mo ki nau tolo o ku i api i he tu unga koe malu i pe eni pea mei he vailasi. O ki ai foki i he taimini pea mo e wakai ki he ngahi whakawhakawha koe ni ko tau pō mai ai i tonga. Talo kamata o e tau, ai a koe tau kamata pe foki pea mo e mo unga whi. Pea kai ko ia pe ka koe mate e tau whetu utake interneti. Koe ni ko tau au mai eni i he whewha uhi pea mo e vailasi. O ki ai ai ni ihi o kunau whakakaukau mahalo pe koe tuunga koe ni o kutau ia ai o ku whai ngopua ai mawhola o e vailasi koe ni koe Omicron o fau i he ea. Ka i he taimi tatau pe o ku ikai ha whakamooni pe he mai ia i he uwha matala ko tuku mai. Iai foki ai tokolahi a te ki tau tolu ko tau osi fau i he huhu malu i uluaki, huhu malu i ua hoani. Pea koe toi le vaini he taimi ni ai tantari ko ia ki he booster. Maka tu unga katoa pe whakeni i he whenga ke teu ai ngahi malu i ho tau sino, whaiange o ku tau whetau laki i pea mo e vailasi, o ku lava peke te mau, kau kai ke tō mama whange i he tu unga o e iwi whakasino o tau mau, pea o kai rewa ai amanaki lelei e lava peke tau mau, ka te tau lava pe o toi ake, me i he tu unga ko ia. Ke he ange ia, pea me ki nau tolu ko ia nae i kai pe ke nau kau ki nau tolu ke hahuhu malui. O i he toko wafe tupo, hange koe mea koe ia e ki minista mo ui ane afi. Ana tolu ko ia o ku i kai pe ke nau kau nau tolu i hahuhu malui i he vailasi. I he taim tatau pe o ku mea i pe e kakai e whanua, hono tautou tuku ato e uwha matala, whelawe i pea mo e tawhaaki ko ia ki he ikai ki te mau ai huhu malui. Pea ihe ene pehe lewa o kwhai ngofua ke tō mamafa mai ke a te ki tau tolo ai tu unga koe ni. Kai ke koe ngahi te si foki o u me anga ue koe ni i he loki
I he whale whapure anga ai St. George o whai poki ano ai I pia moe taritari ki he mau mai a ki nau tolo kau whai ngongo. Ko e taha poki o ki nau tolo I he whaleni ko I he ni ko best whanua pia me he matangi tonga. Pe poki ki a Viri Soni me he le teo tonga. Pe au ki ai poki pia moe le teo koni a Ramanla o ku poupou malohi apito ko ni ko me amaya ki nau tolo I he pure anga e ki Palembia tonga to koni Palembia kai pe foki ki e ki minista paanga ko ia ni o ku nau me amai pe ku te ki he kamata e tau konfelenisi pa moe pure anga pe foki ki he e ki minista mo ui o ku kakato mai ki he taimini. E ni whake mai. Eik minista o e potunga o e ke ngai ngā o lalahi. O e CEO ai potunga mo ui. Pe whake ki he eik minista ki mori. Ai ako ki nā tolu eni o kuna o maamai. Pe whake sekretari kabineti mo e pure anga. O ku ihe ni pe mo ki nā tolu ai ni ihi. I he kau CEO. Ko e tuunga ia o ki ai ai konferenisi e pongpongi. Ko le ko ke u whakape whakatapu au whake tau press conference tau popo tānoa ko ni ai kamata pe mua tau tānoa he pongpongi ni pamalo atu ke mo lava mai kau whaingo e hoa tā ko ni ke hoko taipe tau tānoa ko ngā pe ke ate ngai whamatara ka hai ngahi mea nai hoko e hoa ko ne wa wha ko hiri me tau tānoa wha mui mui taha I he ahoni ko whamatara wha mui mui taha ku holo hifa ki nā tolu positivi o toko wha. I he toko ni mane a fi recover I toko taha. Kai toi pe toko wha he tai ni. E toko wha hoko atu he misa e ti teila ka na iai mo toko tolu nge au. Tolu nge au Tolu nge au walu hiva na e tesi me ane awhi au mai ki ane po pia negativi koto. Kai koe o le rei pe ku recover toko taha. Toi pe toko wha positivi. Tolu nge au walu hiva ane po na e tesi. Ka mai ki poponi koe ola o negativi kotoa. Ai ko tu e tani mi o ke tau hi pe to ta ko ni na negativi ai ko no recover. He pau pe ke tau hi o se ngahi aho pe fai sivi ko nga pe ke fa papau. Pa to fai de wa fai tu tu ni ai ai potunga e mo ui. Pa ko e fa malo ate ko e o pe ta ha o ke va ka me Tahiti ko to ko ni mai a Tahiti o ka inga ko ni Tahiti. O ku amana tau mai pe ko stau mai he pongpongini ko ne mai na to ko ni ai pureanga ka uma ho tau ka inga ko ni me Tahiti pa wai fa malo la he ni ka ki nau tolu o pa mo me mai he ope ka uma ai sekretari pure ko ni o Tahiti Manuel o ku taki mai he ka mai he waka pa wai fo pa mo tau ka inga tonga ai to hiva o nau ka mai I folau mai ko ia ai ko fa malo at be ka ki nau tolu pa mo fa ho ko at ko ni ai ngo fa mo mui taha ko ni I he sivi ko ni tau pau COVID. Malo au pito, a pau kaha ngai whehui. Pea time le re ni ke tungu mai ane. Ko ki whewi pe ke ik paremia ko toko taha ko wikawa ko toko taha me toko ua ko ne laki mau po ko toko taha me he whamiri ko ne mau ne ilo ko ane afi. Malo la koe tō tā koe ni me he toko ua koe ne ulak ma.
Koe toko fiha ni o e fika o ki nau tolu na agona konteki pia mo e kau mo e ongo ua koni koe na e mau. Ko nau lava o ripoti ato. Pe koe toko fiha whakatoa ko pehe ko lava koe toko tolu ai nian ko o CCV Ka koe hae toko lahi o ni ihi koe ni ko o ripoti atu mi ni ihi koe ni koe na konteki he ngai feitu na iai koe kau ai ongo tangata koe ni. Sai, malo pito e feui. Koe te ape ki whakaiki ki whai ngawe koe na whai potu ngawe ane afi. Ai na nau tō te au ni manoa na tō he kau ngawe koe me i uafu. A possible context mo toko ua koe ni. Na iai mo kintakaten koe a ela. Iai kau ngawe pe me he tawhaki emergency koe potu ai na mau ki whai pe ahano ki i surveillance ke sio pe ko hatu unga koe kui ai. Ai kono mau mai koe ni ngai feitu koe ni. Mahino koe ku o negativi pe ku hao. E focus leva ai timi he tainimi e kau konteki koia. E kau konteki koia ai foi family koe ni. Ai koe na tau tala no. O kulahi whainga maari ke mo fere me ai ai COVID tahahiwa. Aia e whailewa e focus koe tai ni mo lele mai pa mo e CEO o kulotonga map out he timi ai mape koe ke tāketi. Ai koe foi tu koe tai ni me te mau focus ai. Koe mea koe ke titela koe toko fiha koe kei te vlawa mao te tai ni. Yo ki tamai ki kone o pa virus. Koe mea tatau pe mam koe virus tatau pe uma koe fan ko ki matua tua pe ki ke he ngo wale. Ai tau toru mo tau toru fa ko. Malo pito pesi ai fe ui ba ko fia ho ka te ke to. He ahoni. Io koe tau wha, pa mo tau tolu. Koe whahinga koe o COVID pe koe Omicron pe koe Delta hange koe tau hu, koe whahoa koe ane afi. Tike ke mahino mai. O toki ave specimeni he ahon, ki Australia, ki Brisbane, ke ndo whai e tesi o mai. Koe anga koe e mauwakai o ngari peia koe Omicron. Ka oku tō maa pe koe mea pea ku ha mai me he ongo ki tamai ki koe ki tale peia pe mo ki mofi. Me ane pō ki ahon ko ia pe. Ai koe ka kumahau inga pe fo ke toka ngai ki nau tolu ka ki tamai ki. Ne ongo ne tigai ke na huhu malu. Ka o kei malohi pe a iwi malu i hona sino ke he tō mai koe ne foko utoa. Tau mahino pe fo ki e tō maa mai pe. Is it an unusual case? Ke mau he whangi tamai ki bebe. Igai. O kai ke unusual case ke mau he whanau. Lahi pe ngai mea ua koe ufonua koto. Ka koe mea in hono sai o kuto maa pe. Ke iki pa unau ke i. Nana ke pega. Iko mea mau ika iko ni ko lau ke hu ko ni kau whai ako mo mātua. Ko ngā neongo o ku hange ko mea mi sa moi o ku kai ke ne fu affect la he kau le ka te nau lava o ave holo ai mahaki o pipi ki ha tau. Fu wha tapu ki nau whakakui ko nau my friend. Ai ko me o kamatai hu me he most vulnerable ka nau tolu o vai tau ngofu. Ari foi ko ni wa o ki foi ni ke tau tahawa. Pagato ya fa ngamari al ko ngau sisi yang nau la vea ka nau ke lava fa pipi ha to fa mo fe le to ai mahaki. Alo Vito pale mia. Mi sta o ki feu pe. A fa no fa ke press ko ane afi. Be ko
ni kon na sivina randomly pick pe ya he ko prefeta ko sivi ko ta ka ngau ko na ngau e me ko ni pen ko fi to ko na ma una pick random pe ko sivi ko ta ka ngau e ko Ia koe foi, hanga pe moko whakahoa ki moa, koe foi sivi koe ni nei whai koe o mau. Koe surveillance pe ia. Ke whakamooni i pe tau ke ihala, pe koe taha pia mea o tokoni he wā ngā au e whakawhonua, koe tau talatu ko hala tonga ni o kuiai e data pe koe evidence. A koe taimi koe na oa whai foi surveillance. Aia o piki koe ki nau tolu. O mau e toko ua koe ni. Pea ku o mai lewa koe hae, ko hai na nau whiohi mo e toko ua koe ni, ai koe context. Koe fo i mea koe na whai koe ane a whi koe tracy ngai, na o mai pe risi pea me marini, pea mo e uafu, he at least kau ngau e na lau ngau e whakataha. Ai apa na CV ai nau tolo e toko teo ni manoa koe ni me uafu. Mantui koe ulaki mea koe e whai he potu ngau e, kono trace e konteki. He kai ke lava ia he potunga au ke sivi whakātua e ka au afu he kai nimi. Koe mea mua koe mau sivi e ka kai nai wāu te ngau ea kontek mo e whahinga koe ni pia to kamata me ai. Hange koe ni umahino si mo ka kau ngau e koe ni ai whare maki i he accident and emergency. Outpatient ni ka pau ne whaha tala ki ai. Pa koe toko te au tolunge au waluhiwa koe ni. Ai koe for i surveillance koe ia o ki fraud. Ki whaatangi ki hoisi. Pea o mai lewa foi whawhia maria ka mautolu ngari o ku ngari sai pe focus lewa he ahon ia contact a toko wha koe na u whamatala koe a mea fi i he ola koe CV o haili. E lahi ange whai ngamari ke mafola me ai mahaki. Ai ulo tonga map out ia he potunga au he tainime he time una au ki ai ke na whai e foi savea ko ia. Aia e ai ngai sivi he ahoni e mao e ola tuku mai a pompong. Whawhau mai me wawahe whakapuna. Hebe ne ara ki wawau? Pes na e Alo bes kene alu ana ko ngā foki ko alu ana he ngā ue. Lai ki mena fe mau ke iwa wa wa. Ana kai foki taimia ko ne alu ki wa te ke mahino ya ko contact te foki o e to ta na epuki. Aya ka treat pe he health hange pe ko ma o ko ke fa ngā ue. Ana alu he no fatongia ngā ue pe a ona. Malo mola mali tu pola pe mele dia to. Au tau te sea ko ke mai. Io malo mola mali. Koe ki fehu penia to fok pe ki he talano kon koe ki he kau ngau koe wafu. Koe fehu ne fika aki pe a moe ki wakaet pe koe fie ilo koe lahi pe hono tau o mai i he polkalama whila fuaki koe ne le te o tonga ki whaka o atu ke te ki tolu. Pea koa whakaukau nai e pule anga ke kolontini ana utol kon koe kuna ngau e koe i he wafu tau te whito ki he ki hanga hinga au e pe i o whikau aki pa moha waka o ku hau ki ho tau wafu pa mo tau langa. O hange koe ni o hoko ka tutu ni pau ke sivi ko vita hiva ki nau tolu pea kolontini like it's a must ke kolontini ki nau tolu kai oua e toki surveillance pepa toki kapau peo ku mahinoa. Koe kolontini kapau nai muri. Ai koe taim koe nai o whakahoko hana o whatongia kuna o tui te unga kakato pe. O ko kapai kolontini mau pena tolu ka ke tahe toi wafu ke whai ngā ue. Ka koe koe winga whotu ai ngā ue mo tui e ngahi te unga kakato ke malu i ki nau tolu ka nau lawa whakahoko e ngā ue he tau mai e waka he taim kotoa pe. Ai ko no surveillance, ko no koe hinga surveillance koe tau ki koe tau whakamahino pe u tau
te mau pe whakapapau pa ko se waka ko nau ke hao pe kai pa kon mahinon ko o mau e to ko he ka lawa sim kakato ka tona ko ye time ko to pe fa tau ki he lahi ko e waka o ha o be mo lahi na nga o fa ko ko falala ko tuku ia e foi process pe mo fonga nga o ko na fa ko pe mo tweet te nga kakato mo o me ko to ko ia ko to ni ia me he health ya ko falala tu pe kana to ko me ko ke quarantine mau pe ke lava Ia ke lawe penia ko nau toko whalau mai mito pule anga koe ki he o fo mai ko tau mala wakapuna ko nau toko kau ngai lai nemu a koe ai o whahoko no kolontini nau tolu a koe wakaet penia ki he ngau e tatau o whahoko ki nau tolu koe o nau ngau koe i he wafu. Nai kolontini fo ke mea ko i kau close contact ia mo kau whalau mai ya ko hinga foi kolontini ko ki mo e toko te au ma valo a be ko toko fiana a ko ki na ma ko foi case ko ya e imagino na i kai ke te ke imagino ia pena pe ma fola me to ta ko ke kau frontliners ya to tanah ki na to lo ava kolontini pa tau lockdown ko hi kai sivi na to ka pa na hata ha kau frontliners na ma e hoko atu e tau lockdown ni kai whengai hona ngai family hangai ko ngai ko fa e tai mini kada e winga pe he foi kolontini ko ya ko waka hoko na kolontini pe e kau tama direct contact man ko kau tama ko he waka o ku ke he kau tama ko ni tahi o ko ke fa direct contact e man auto hangai ko me ko malava puna ko fo ke fa CV ai passport mo o me ko kau tama ko tahi ko ke pe he ko tampe ta ha ko self isolate ka ko tampai late au ale waka o kaka ke olong e waka o pai late mai ka ku te nga kakato ka to ai ha ki he fanga fu pulo ko ni ko mau aki ka ko mo procedure ai i wafu ai ko ne hopo mai to te tong sao alo te nga ko na ne to i ki he mission for ai wai u procedure si ai ke mahino ku hao pa to ki mawa pe me wafu Ke si COVID ia. o ka pe mo ia he surveillance ko fa hoko ai ko surveillance ko na ma wa to ko ni na ka pe mo ia ai ko men mau o vale ma to ko pe ke ma ta me ko na fa he ke wa na me de pale mia ne ko nga ko fai ko ho ha ki ate laite ate laite na ka wi he va ka na ka ke he kai ki na ha pe va ka pai late o taki mai ai va ka ate laite o tu ku mai ki lo oi ko ai ko ke se na ka ke he ka pai late ki Ki tāna kia pēia ki he mea e tōn pare mea. Ka mawinga o pito pē ke mahino ki he kakai ai whanua hange ko ni pe ko e mau he whehui. Ka pau e matuwhoko e kolontini le tau kolontini o tole aho ua taha. Ka pau e kolontini kātou e ka ngai ua fu. Foi waka pē ua kai te haka o ngā ue. Sai. Foi proses ko no kai ko ke aha konteki. Pe ko tui o ton ke o mahu inga in ke kakai whanua. He kai ke aha hataha ngā ui i wafu. E loto ke puke, ke au ke puke leo. Ono family. Ko ngai protokolo koe, nai talu hono ngāwe aki, nai mui o whakatatau, ki hono whaka eke ai toko ua koe, nai mau koe me i wafu koe una positivi. O una oho vare, pe ana nofo whakaukau pe ko wheha fo i taimi na pehepe na hanga mau i e tu uni. Ai ko uhinga nau full PPE, ke malu i nau tolu, me waka ukau. Nengo koe ke aha kontek. Kontek pe unau vai kono pai late mai. Ka ku o mahu ngā pitu pe ke mahino i pe kakai whanua. O hange pe koe mea e ton pandemia. Ai uhinga lele kolontine kau hau koe me muri. He repatriation flight. He unau whetau laki nau tolu ia mo i kau wholau koe. Ka ku o whai pe lele taha he potu ngā ue ke trace pe ai tunga koe ni ke mau koe hae mei whe. Ka ku mea koe mahu inga koe ka tau tolu he tai nimi koe tau whengau ea ke tau whenau. Koe ngongo le rei en toko te au tolu ngea waluhiwa koe ni o nau negativi e hoko at pe CV. Ka mahu inga ke kakai whanua ia i lau home isolation ni ke nau no whama.
Kai o mai whai ngā maari e potu ngā ue, ke wakai e ngahi direct contact koe ni, mo e whai toko whaa koe ni oku whai ngā maari e lahi, e toi mawhola me ai an mahaki, ke lawa ke tau mau ai ha ongongo pe whakawhie maari e pe te lahi ngā ue ke whai. Koe te whatokanga pe mo e kore ke kakai whanua ai hu malui. O kua e whenga ke whawawe i mai ngahi huhu malui he uka hau ke hoko ati ai. Kaku tau tui pe te tau sai pe. Ani koe ni maharo i kanu na poke me. Tapai whamahino i mai ku mau nā toro he Omicron. E lava pe o whaito i tonga ni pe ku pau ke awe. Ka whitu. Ka pau hu te pehe no te mau a te kawaski he oi. Vailasi. E lava pe o treat hen. Malo pes, koe vailasi, mana tui pe koe vailasi o ke hano whai. Kage pe koe flu, aku tau puke ai, koe vailasi. Kono sai a koe hu malui, ke mateu teu e kausotia malui ke tō mai tō maa pe. Koe palpare mana e hoko ngai whodua na tau sio na e whamanawa misini, ai kakai, koe taimi fukene te ke whai hu malui. Pea o whae tokanga makehe ke kau vai ai koe kakai unau iai mahtauhi ange koe suka koe toto maalunga ko nau tolu ia koe te nau uesia lahi ka koe tu ia koe he tainimi mo ngai statistika koe ku o mai ai puke he tainimi i heni oku peke ngata pehe ne tō mama ka koe hange koe tau pepe koe onki tamai koe ni koe mofi koe panatolo pike mo vai mo nofo maa koe tō taha koe ne siwa koe kuri kawa, Te ke puke e ke hao talamai o puke. Neongo na iai e vailasi ia. Pe ko hae loa iai e vailasi, foi me ia tau. Peke angane foi panatolo, koe ni foi he. Tau hi peia ke mawahe, ke ua te aha kontekta, o lewa sio koe ni ku i kawa. E toi e sivi, koe mau ke aha foi sivi e tolo. After this, o se hoa whaavaru, to e sivi, pa kone negativi pena he foi sivi hoko koe o se ata e ke ata. So koe taribu. Ngau e aki lewa ho miti a pesike, hui e kakai ke nau o mai. Ua afe, valungeau, valuhiwa, te ke nau mai o hui. Ka pau te ke o mai e koe foi valungeau, valuhiwa ke nau mai o hui. Angason ke te o mai e toko ni mangeau, o luseane, toko ni mangeau, so te wanga wahe atu. Ka pau ke te moulawa o mai, ka tamate i homo ngai miti. O kai ke whanongo a te kakai o moule. A pau au kai ke whanongo mai ka mautolu, o whenga mautolu, tāta nau hiwa whakalotu, pe ka nau poi rea kei. Ke tau tisko upe o hau ki holo kutsalo. Minister kata prio, mahina foke tau fonga le rinkahe ni kai ni tau lere aki. Oko fonga kon tau lere aki he i wafo kuno tui ngahi mea malu i mai. O kei mau ke COVID Te haki fonga o ke whakaukau e ngali ka whawhai ana peku hoko hana mau te tau liri uki ai. Ko hangai koe ni ko whananga toke ngai huta ko umagami tau preanga. O mai atu koe ahi kou. Ke whakakau i peku na seifi anki kau ngā ue. O pai au se nau ngā ue pana hau ki maroro e hoi tere ahi tolu. He tatau peku e tau ngai huta ko ni ko. Koe preanga pia e whakaukau mo te hui. Na ki fonga te tau liri ka whawhai anu kokoka. Malo pito so de feu ia. Oku mahino pito scientific evidence ko e vailasi lava mo ui he sefes up to 3 days. Lava pia mate ahorua ki ahorua. Kau up to 3 days. Ka oku iai pe fonga. Koe o mai koe au uta. Koe koe uta whakavave vave. Pe koe iai pe process. Koe decontamination. Pea o se lewa e pe to o mila e toa pe ata e. Ko tui
O fai e tau tolu ia foi fonga ko ia tau pe ko ta wene ua. Ko mahaki e no kuha. COVID-19 is everywhere and it's here to stay. Ko tau mea ko e whakakaukau ko aku he kaimini. Ke tau learn to live with COVID. Tau huhumalu, tau ngau ea ke ngahi mea ko e ni. O kuai ngahi mea whakatata ko e muri he taimi. Ngahi whanua ko e. O ku mauinga mau pe foki e soni he taimi ta. Hoe taimi ta ku o tau tatari pe tau tolu ke tau learn from our mistake. Ka o mai e whainga maari ia ke tau learn from others mistake. Pea ko tui o tau tui ko e whanua lotu e hanga he o tua ia o malu i tau tolu he fu tsunami mo mea ko nai hoko. Ko tui ko e tau e ua ko e ni ai ni ko kutoki osi. O mai he o tua ki tonga ke ua ia COVID, pea o mai ho tau whainga maari ke tau huhu malu. Ko tui ko tau tolu e whanua i mamani na tau lere tau huhu malu i patoki tō mai COVID tahi. Ka pau tau tui o tua. Ko whainga maari e koe nai o mai ke tau huhu malu. Sai. Peseti koe hiwao no koe target population i tau whawhetai ki he o tua. Soni, wafe, walngeau, walu hiu. Ko ho mo ngā ui e mitia ke mo ofa mai o mai. Mahalo koe ki tari pea, son? Mahino foi lao pes. Tau tui pe tau oanga pe foi whainga maari e kakoe. Ko ho hau pe he press conference hoko te kai ke lava fai ho foi patogia ko ya pe ai leva foi lao. Haka te tama ne afi. Tau tala noa le lei pe ko tau tui mau pe kakai ata mai lei ke nao mai. Tau ko ni ke oni ma ba ho pe ko hai te ne ke te mi ho. Oslo ka se hai. Pegi ya fe mai au ke ka ki ka venga ta e mi sta ko ka ke ilo ka hai lo e lockdown ni kon di tau re ai. Pea ko toi mate mo neti ai ne fa nga ga ya ko e fa na umi api. Ko hai palani ke tu ai ko ko osi tai bia ke foto. Palo bito. Kawe pe maringa ai mo ne bito pe fo nai kawe internet ia ko malahi. Ko palani ko ai ko no tiriva ai ko ki api. Ako ko mo ui be fo ka ke mo le re neti. Whaingata te sio he video mo wala mea pe neti. Ai whai ai ngā oriwa tai nimi pe lawa o atep katoa ki he retio. Nei konga lahi pe fukia matui na tau lere nei konga ia nei lere pe he retio. Ka nei konga nei he interneti. Ai koe sio pe nia katoa lo loa o ma teu ke tiriwa he retio katoa. Ka mahino koe ke wawe whiunga interneti ki he mea koe nei teu ki ai koe putunga ko. Ai ko ni ka fai ai mate te o pa le ngari lo pa ma fu le va o le ti ope alo e Ataki ko tonga ko ne o ki ai e tau ai vailasi hange ko ngā ue whai tai mini. Aia na e asi pe ai fo imea ko ni fe unga mo e tau ko ni ai ate laite neongo ke os whakamahi no mai e ki mista mo ui kai ke aha whekau aki. Ko e ni o toi a mai ne waka tahiti. Pea e toi ai pe mo u waka pe e ni ki mui e a mai. O whewhe a mo protocol ko ke ngā ue. Ko uhinga ko osi mahino ni a kuhue. Ma riu ia tau pe ko Omicron kulava Asia. Ka ko uhinga pena aku ia i he tau hoko atu. Ko riu ko ia o riu mo tau pounga ngā ue ke tau kalofi pe mo vai lasi pe o te tau no fope i he mea tatau. I he tāri ko ni o ngahi waka ko ni o kau. O kai ko osi e hoko mai. Sabe ko e si o ne tanga ki whainga maari e si o ke tari atu. Malo bito ho ha venga i fatapu, malo bito lo sean de pe ko ni. Sai mo ni o bito pe ia ange pe ko me ai minista. O tu o ku
Whake maari au pito e ola koe ni surveillance koe ni whai. Pea koko pea o kia ne me a e whia mau koe a ke whia maari e whanua. Ele he pu nengo pe koe Omicron. Pea tau amanak pea tau tole e toi ai mo e variant e taha. Ka koutui koe whaunga koe e nau mafola. O kai ke liri fuliri fe tukahangi e nau more infectious. Koe mea pe taha o tonu ke whatonga i kakai ia. O ku ofa pe e pehea e pe kau ki vai ange Omicron. Kai hangi koe Delta. Koe ngā whihu koe na pehe ke ki whanau. Mo whanau e whangi whanau te ke puhumalu i nau tolu. Ai au koe ai whie maari au pito ia he whakatok ngai. Ai hū mai ai ki vai las ka nau tolu. O koe ke nau poke. Te ke vaccinate. Ai ka koe kampe ke te pe me kakai ia. Neo ai ngahi lele i whai he port of entry. Hanga koe ne koe uwhi hoi koe. O te kia whanua i māmani te ndalawa e tauwhi. Ai hu ai COVID-19. Neo ngai ngahi whaunga. Koe tau quarantine tau tolu ia. Ulele ia pito pei. Tau ne pe me ngahi whanua tu maari u pelele ia nge nau whaunga. Tau te pe ke lava e whanua ia tauwhi. Koe mea tau whia ta toi tonga ni. Koe ne toki asi mai. Ko whaafo ofa ta humalu. Te kua lahi e tau ki lockdown at ki mua. Te kua spot e kakai hono tui e maas. O kumbo ton peke whatonga he kakai ia. Te nau kei lape na tolu. Even ka payaha toha tau mahaki tonga. Te nau lape na tolu malu hino family. A ke ki whaunga koe nka tui e maas. Whano. Tau he oefu alhol he tu toa lahi. Tau he wā mamau. Ai ka whanki mea kai au. E lape toa taha kotoa whai. Ka koe ne tu koe tai minia, koe whaunga whanua ke kono tauwhi. Na wasi lampika ne os whai review ia koe process. Koe ni i he port of entry, seaport, mlai wapuna. Os pasi ia. Ne hai kau review tala mai teke nau siha. Kau staff lelei, whaunga whaunau whai. E pa ko te ake ke tau te pehe, tau te leu te whaunga te whakalaka. Ako tu be mahalo ko e tau whanonga mai pene a tau tau ko taimpe ke mateu teu whakakau whanua e ai pe taimia e hou mai vai lasi. Ako te tau pōmna ko fisi e taiminu mau telefon me ka tama mau tolu i fisi. E ke hapalapale me na tau nau ngā pena tolu eo. I ai pe kau positive ko nau sianga nau tau kia. Tau leo ke e pe tau taimilahi e tau whakanganga. Ako i ki me beu pampura. Minister ngā maui, koe ki toko taha pe oku whetutaki mai oku koia mene kau ngāwe, oku nau loto ngā isolated ai mini he nai toko taha e kau ngāwe, koe second contact in ia. Ai keisi koko koe tai mini. Ka ne nau kei tari pe koe ha taimi koe o alange koe ai pot ngā maui ke whakahoko e nau sivi ko ni pe nau tesi koe COVID-19. Ko nau ongo e pena rongo hangu nau ki wai ki loto e ki e to taha koe mene ki family po hamu ki tuai ai alange koe ai tesi ko ni po ha ki process koe foi fonga ngau koe po ngamu i koe ai sivi ko ni kau contact ko ni malo Sabe o ki pamahina ko di process ai ko e tu tai mini ko ngo foi index case ta pepe ko to ko ni mai and education ni mai na ta positive ai mai na le na to ko primary case or first cases. Pe wai le na first contact. Ai ko first contact ko ia e fema o ia ke now isolate kai sivi now to. Ai ko tu tai mini ho ku albe tai mi e ke ho ho pe sivi ke ma u ka to capture to ka to ka first contact ke mai no ke now negative. Neo e now negative ka first contact. E ke fema o pe ke now quarantine, ke now no pe self isolate pe. Ka eleva ke fema ali e mautimi ko si go through for incubation period. Then out of the whakata. Whai pēhona o pisi. Ai koe kau first contact here,
ai ko o mau tu ma to leo ai be ki to la kai to fai no fai ki ko no ki si o fi ke mai no pe ko hai ko ana o fi e wai be me ko face contact ke pau ke ma ai ko ki nga we ka pau ke fai in detail o ko me ka ka mai na contact na to ke face contact ai ko ke contact of a face contact ai mai no ya na to contact na to tama ko o ko isolate amu ia Kalau kami ko pagkakay, ko nga was negative face contact. Ko second contact, ito 5 nga ka na to ito. Ang kay talang pe na no ma. Ko ma bo be dai mini nga ko second context pagkata na to. Kay ko pe hono to nga ko face contact. Alu po pe si kaya ko face contact mahalo pe na to ni mano. Kako kamata ko contact of contact kava ya ke tola. Ko nga pe ko safety. Yo. E lava atu ha fehu I he tawhake tsunami pe te tau nofo pehe. Fehu I he tawhake kon koe u kolo kon koe na wesia lahi kaha. Wai u kolo fe mau ke relocate. Te whatatak pea kanu polo. Mahalo na whaki whataha ki ka inga pea na uloto ke na hiki. Ko fehu I pe koe hae to unga palani koe ke ngā hiki pehe. Ko hae ngā ue upwhai ki ha settlement for all ki whanki hiki for all pehe ni ko hae ngā ue mo loloa mo upalani mo ki whamarala mai pe kataki. Ai ko gai ko ro kon tau pe o wai na whakakau ke nau hiki o nofo ha whetu ke ko ngā u la vea ngofu ai whetu nau iai. Pau ke whaha whe mai no akia mo mau tofia a pe koe ha e nau mea unau whelotoi ki ai. Ke ta whaakia mau tolu o pau nau whe nofo pe whetu na hokai whatamaki pe au ku tau pe u sai wheu mau mau wheu mau ranga mato es mau mato ke lana. Papa na loto na felotoi mo ma to fia ke na hiki a feitu ako feitu e te mauranga ai mau tari ma tol ka fai ta no ko a ki na tol pa mo ka ma to fia a pe na feitu te na iai ka ma to guna tu le va fai langa Ki u hoka ta via kata ki palemia I ta whakon ko nei koe tsunami Koe tanimi whatatau peke ngahi whelawhako mau whahoko. I lahe tai whia maari e tuwha. E tuwha koni koe ngai toko ni. Tako tu awio koe ke kau e mainu peka tau tolu ke kau e le varo ke olunga no tuwha koni ngai mea. Kau whakatatau e ke savea koe koe nai whai. Mua kore pe alawa ke whai mua e savea koe tai nimi fuku lahe politiki. Au me mi whaha iwa pe whetu kotoa. Ko le hapu kau savea koe ke koro koe lai whiri e ki kāinga koe I he toko taha tau pe he toko taha koe. Unau lau tohe na tohi ngoa I he nau kau popo na tohe kai tuku kau tamai koe nai tau whanatak pea so. Ege I laini whika tolu koe ki tahi. Tu whanau tolu kai tuku laini ua e mo kau tamai laini ulaki. Ai ko pe te palemia pe ke minister. Te whai mua hatu ki isio ke anga koe ano savea. O ni ihi whainga taha. Ia nau whanau pe neu ke mana whitu tak mai e ai pole whawhahe kona koe wahlulunga. Koe mea ta tau pe koe ta whia maari e pe he tuwha. Nā te ki liriu e whaunga koe koe ki no savea i ni i whainga tā. Ia koe ni ia. O nau laki mana te toko nika na kai ki nau fu whainga tā ia whewhe pe nau kau he whainga tā ia moni. Whai e raki tō whāpea ko sopu na e raki launga mai. Kai tuka pātangata ia mo kanoko polo, koe toi hau ena ko toi sopu pepe. Tuku aha no whakai ai ka kai ke nau launga. O mahuinga poini koe pe mahuinga pe mo poini o whailele taha ke whaime. Na mau si preset pe ki mua. Pau whakamahino o ngofua e launga mai ka mautolo. Pepe u launga u ton ke motokanga pe preset ko taimen whaingata ia e whanua. Koe u launga u koe ke justify na u lele atu na whikawa he pare mea mo kabineti ke u lele atu ka pai. Te talatu anga ton pe uia koe lahi taha umotu ha pai koe pe na umei vai. Ya koe mau whatongia koe he mau takai koe ako no whengai ke ulo e uhila e u whetu ko kulo ai. Ya mo whengai u tanke ko ke toi ai mei vai ke whaito ke mahina u launga pe o
o nau mauinu me ai kai takai atu o se ave fo ke foi takai uaki ko fonoi na e tau pe foi tokoni o fonoi na nau la na tolu tau be falai te pe ave he tahi he mea ya kana e si mai u ai na toenga I fonoi ana mato e si mai pe ko mo si mai apsiasi ana mato o fai to e si ma ke nau ki pine toi ka to atu e mea ai ko nga fa matala ko taimini mau ka to pe ai u fa matala ko ki tahi o ai mo u atai mo mea ka koe waka koe ni ai so te o amna ke folawa tu ia ma fa mbe he koe ki capacity e waka ni lau pe o koe pe ki misin li liu vai ai ma fa mo na lava o ave whakataha pe ai u hina vai wata mano whakafono ana o tanke e tagau de fito ki no muka fonoi pe mo tungua ai ko tungua I lulunga ko matuku nai ki wesi alahi mo matuku ko be ngasi mai matuku ke fono be ba na sai mo ngawe health care o faito e bawalo ko tonga o motu lai ta o motu lulunga o fa ngamari fa vai be mo ko me to ko ni ko ke fu wesi afi mahin pe fo ke mala ya mo kumala ka ko me to kon ke he ka ke ka wi ka ke tuku ai to ko ni ko fa ko poini fo ko tu fa to ko ni hangai ko fe wi o ngofu be ke na ula ngama Padahal fo ni ke mo me ai be press. Kone sio mai be ai api ko I mui o ku tu fa api mo a e fiema mo ye ke tu ka ko unha fo ke ai to ko ni ke na tol ko ku sia tamaki uloaki. Ka to fa nga mari hange be ko hapai. Ma fe nga be ke ulak fa ka ka te umot ko na e sia tamaki. Kai nga lo to nga o umot tu. Ma fe nga be ke fa ka to ka to ai pula be me ai ke fa ka to ko mai be ko ma ma to le ko ki sopu. Mau kato u api mo tu fako abe ai ko hinga ko ma la nga ke mau check ke mau le ko ti pe mo ne la nga u la ki wa pa ka mo ni pe fa ka kat mo ave ke o hange ko si han ko ka nga tau na mo na to ko ke ka nga ko mau to lu o ka ke mau politik mau to o mau tu fa ta ke fe mau ko le pe ke press ke fa poto be mo to nga u la nga be malo me ton pare bia ku oklahi abito ai ke to pek mo bia sai ngai fa mata au ngai mo me ke maulawa to kon ya to ai time ta tau ke o fa politicize fa politike me be ka ton ke mo mai no ko fi inua mo fi ka ya ko ke to ka ngabe pe ko hai party pe ko hai politiko ke bia ai ku fa ta ko mo ngawe mo to ke fe ma ko ya ka ne pa ngo pe ko fa to hala e time ni ka upa ta ha fe lo ko fa mari ke ta mai na misi he ka tu fa ka ai ke pe he ko hinga pe o ke na ke fili ko ke hai ke kai ki ta ha me vai o ko ke to ka mai vai ya mo me kai pe una ke fili hai to ka mai pe ya ke mahi no o vai fi ma ko nga ka fa no to ni pa ka fe Fale ko nu. Ang ko kana ko la nga fale os wata. Wa to ko ne bura ga wa fa ga bura ke wa na fa to ko ni fa ka spebe. Hang ora ko to ni be ke vai me kai. Ka pa na ho lo no fale na ya. Wa fa nga Rocky ai fugo ai relief Rocky kai ke ari ke tau pe ke to kon ke foi fare kana to kon ke foi fame apa wa foi fare ta wa family to na agere ba ni mangya we to to kon ni fa foi fame ko ga pe ko immediate relief kai to fa si o ke ange ko fe ya nai pe fai to kon ni langa pe ko no renovate pe fare I fe ia e pa fo ke na ta no mo ma to fia yo fe tu na fe lo to ki ai pa mau to ko atu le balanga kai te mau to langa I kanu polu ta ko na fe lo to na to ka fe tu ke e ai mau ta ri le wa ke fai ai po ta no pe fe me aki ko ya ta to fa ho ko pa le ka mau to fai ai langa ka ta ni be ya wai be fa ki te ni wai be ho lo ko kanu polu wai ko fa hinga no fai ka ko me ma ho ngai ke to anga fa nga mali ke na fe lo to ko fe tu ka ma to ke atu ai pure nga mo to ko ni ko ki helanga palo ki fe to ko ya be mo ki na e ka ja ha fa nga
tu faia pe ko atokoni I ato mai a whatamaki e whi maari e takoto. Pe kalbenia me ane whi mo hoko parpare. Ka koutu o mau inga ke kakai o hange koe mea tokoni pare mea. Mo lava mai o whahoko mai na ia e tono no. Koutu I koe tau whetokoni akia. I mean, media ke aluai pia hange tāpalasia ha whahinga I kai ke langa ha whonua ai. Mo watage mo mai o launga mai. Pia e whai e whinga ai pureanga ke toko ni atu. Ono o leu da e vai le tio. Eu toko valu do. Sai ko ni. E pes. Koe mea pia a au moho o whai o ngongo pe te ke tui ki he tletio, pe te ke tui ki he mea koe o uhingai e tau press conference. Tuku ke he kapau te hare ke he au whai e CV. Pe kapau koe whehui koe ni, he kai ki uto e hawa press conference, e utai ao ngai pao. E mahi noen o kukau ho press koe I he retio kalasi. Utau I he kuonga he tainimi o e uhila pe mo e teknolosia. Awalo atu ila pu I feu e ua ka tau. Ala kene ko wata ta press conference. Kono reiti ko e ngai wesia ko ko tau mai ni ano kano polo. Kau e malunga pito. Paha ko hoko mai ai ko ki toka ngat be agia. O kuia e ngai feitu ulahi na wesia. Ka ko e ngai mala e fai toka. Na wesia. Pea na ka futu nga faloloma au pito na tokio ka nga tana ki mai uhui mo ufanga fatapu. Me ngai feitu ke ko talo tu ia ngai feitoka ia ko ni. Ko ni toki wesia ni a he talo ni tu. Tena e o po tana ki mai o mai tu ko na api. Pegi to fa tu ia mahaloto ke tuku ke na to tafi. Pero mai ko ki ai to ku tala mai deva o ku wai la ko ai ke ku tapu ia ke mai hui o tuku he u api. Pea ko e fai fei nga holo. Ai ki ka inga pe mauha ki foi piriki ma ki mea ke ka ko fehui pe ko feha fenga feitu e ala fa ko re tokoni ki ai ke si tokoni ke u kolo pe he ha ki foi piriki ma sima ke langa ha ki mea ke ave ki ai pe wa u abe de ni hi tai minu ke tuku pe fa e pa pe nga hi hui ana wapi pa ko mau e abe ni ke ngahi ua to mai koe ne lockdown ni a pe to si tuku ai pe ai na hi ui ko ha to ko ni Ai ku boni ko ke ngo fu ke tau ki na wapi. Ai ko fa le I fa ave apa ave o tanu I hamala e ta. E apa o le ngau to fe fa fok mai a mui ko to ve ia no fa le mala e no e. Pe ko nau to fe ma o le wa ke va kai ha to mala e fo o fa le va ngau e mo e po ngau e fo nua ke ia ha fo I ko ma ke le ke designate pe ko no ai ko mala e fo. Au kai ke ngo fu ke ave e wai pe mo ngai me a fa mo I ko nga pe ko sta unima pe ko mo loi pe ngai fe ma pe ai ko fa le ave ki ha fa I to ka ta o pau o to fe ma o ke fa fo ki mai to fa fo ma mu pe ko le ke ta nga po nga fo no o va ga ya ko nga ke le ta ke ai ko fa I to ka fo o pau na pe malu o kai ke malu ai fa I to ka ko ni na e wesia e be ke to ko ni to ki ko le fa fo ma fa le ale e wai pe ngai to ko ni ke ngai fa ta ma ke ko ni alo Pas be pare me minister ko fa malo da we fa ngamali ko mai. Katak be na ku kapag wa ngai fi hu ia ku hange wa ngo be la. Ka ko mau fatong ia be fa ko no mai ngai. A loto ko mo fi mau ko fa ta tau ki. Ki mau ta la ko ngai fa ma ta la ngai fi la fa ki le ko ka kai. Ko fa malo te fa ngamali mai ke mau. Te ate ngai fi. Pe ko tu na fa no ko mai pe pale bia. Ke tau le le fa lu malo. Kalau so di kai o ku wa fe fe ma to ko nga tau ai swa hoi e ko tu ko ku kau motolia no mai nga swa ma ta la wo ma fe ma to ko nga ke sio pe wa me ke fa le le ka mo hai me to van ke ka kai ke fa to van ke e o kai ke pe ya ku o ku ko ve nga fe ko to me ka ko nga pe ko tau sio tu pe ke nga hi
ya tafa ke ni ya la to ko net ma to ya ki mo to he ngai fa matala ko o mo tu ku mai ko ya ki ka kai fe fa beli ta na ki Malo e mia. O talo e ku nofo heni mo ku nofo kau. Ko e hānai ha fo I whakatonga le ki surveillance. Ke toi mahino ange ki moutou ka mai ai kakai whanua unau whanonga mai. Pako toki maa uene fo I whakatonga le. Ai ko surveillance ko ha whakatotolo ki mau ha whakamatala ki ha me au te whia mau ki te ilo ki ai. Ai ko surveillance ko ina whai ko ai ko mau whakatotolo ia ki he tau pehe ko ke malua ko atonga ni. Ko tui e mahino ange foi whamatala ko ia ki kakai e whanua ai mau e case ko ni I surveillance ai ko ina whakahoko. Pero toi tāna kia pewe ki ai he tainimi o ku o sea o te ni te ua ku toi vaiola o ko mau whare ien ki kakai whanua. Ka pau o ku ke mau e ngai whakailonga ko ni tau te whito ki he ngahi context ai koe mo ki nau tolu positivi mofi tare pe ko ha pe haongo no fo mau I api ka ke telefoni mai ke potu ngā ue te nau ngā ue atu mo whatoka ngā iange o kai ke toi ngofua ke whai ha ahi mahaki ki he whare mahaki I he tainimi koe kau tauhi pe u whakaata koe kau tauhi ka ki nau tolu ai kau tolu leke kau vai ka kua pau ke lava mai koe ke whare mahaki mo ho kāti huhu. Tau whenga pe koe ni ke tau ofi na hawa tahaya. Paka pau o te kei ke huhu malu. First dose, second dose, ka aku ke puki. Pea ke tā mai ke fitu, noa fitu, valu nima, koe whika ia a aku, te ulawa sio ka koe, pea tata noa koe hai whonga le leita. Ke malu a ke nau tolo, nau tā kote I whare mahaki. Ai koe whaambeka ki tau tolo koe ne kakai whanua, koe huhu malu I, tau kai te tala noa lo au ia ai he koutu tau o si mahino ia e tau tonu. Ka koe e kole penia ai tokoni e kakai whanua I he taimi koe ni, ka pau ke ongo I puke, toki puke lahi pe uke ongo uke puke lahi, pa ke kātaki o lava mai ke whare maki. O si ai e ngahi telefon laini, o kore atu ke mohu ngāwe ake telefon ko ia, pe tokoni atu e potu ngāwe. O mai ha whainga maari e ke potu ngāwe ke mauhanga o kumi ai kau contact ko eni ke lava ke mau ke aha whakanonga ke tau tolu pe koe hae tau ngau e whai he hoko te ngai ako ni ka hoko mai. Tako tui koe tokonia te mou whai ki he potu ngau e mo kau ngau e pa ko whamalo lahi ki kau potu ngau mo ui he koe fwoi nau lava koe o ko o a tesi e tolu ngeau walu hiva koe ane afi. Koe ngau e lahi moni ana na whai. Pea hoko atu pe e nau ngau e. Au kore ke kakai whanua ke nau tokoni. A pau ke ongoi. Koe taha koe ngahi konteki he wheitu na whakahoko atu ane afi. Pea ke ongoi ngahi mea koe ni pa ke whetu utaki mai. O te ke manawasi. Ke kai ke koe whenga pen ke tokoni I koe pea moho whamili. E moutu e ngahi mas, koe ngahi polis whakolo na stufa te mas ko mo ka whafofonga, koe ngahi health centers, keep the social distancing, ngai nofo wā mamao, pia tau he ngahi whare I goia he kutui, o kai kia taha ia I tongani, ke tai ofa no family. Koe tau ofa koe ho to family, tau ulak malu I ki tau tolu, he ko tau tolu, ke tau lava o atu, ai maha ki api. Koe koe ai whamalo ke moto le miti a homo toko ni mai ke tau ngau e. Hange koe ni ko e mea koe ni. O te moho haa moto lu so ni koe haa mea e o mai. O mai o mo whee uiku. Uhinga e mau he ni ke tau tala no. Ko mo no ngā pe, no ngai kakai whanua. Lua ka pau te mo hoha. E hoha kakai whanua. Ka koe whoke taime taha ia so ni. O ku haa mai koe I tua o ke nonga. Ka koloto e hoha. Pe mau ke nonga tu nonga lo. Malo.
Io kapau ke fe mau ke civico test no la ke ka Io che la de o ke me pe wa ko ke la ke ko asia ke lagi pe ko fa mo pe na ki ngali me Italia tu ka ko mahal ko poini soni ko le pe ke ka ke na tau ataina tau ataina he o mai o la nga ka pau na o ko ha me na ton ke o ta na to ko ke nanti ko tai meni na ku halai mau le ko dia mau to lia ka ku lahe me ke tu fa de tau to pe tau to lia tau be tongan pe mo ha pai mo ewa ene tu he tai meni pa ku ata pa ku pa wang ko me ko na me ke pare mia pe mo mi sta mo ui ko fe tu ni o mai ha mo fe te mo o fe ngata ya mo to te ha mo to ha fa hinga me pe ka pa mau la batari ko gi me ha no wa pe ko vai o mai no ke motu ani ku i folo pe ke tai u ha tonga ni o ko le te ko lo o fa no mai ka office ko lo ngai ko lo o ka ngai ko lo o si ai utang ke community ai ba ku utot pe he ni mo pa fa ngata ia o pito se ma vai ho ko lo o ma pe o te ha tang ke ai le te tamai ke me he fo se o ke ma mo fufulu ke ma mo fetutak mai mo ke ni mo kai utat ni mo ha vai to kwai ke ma winu me ai kai nga kol ko ya ma gi me be ko fe la ke ke hoko te ngai me ko nei TONGA soni mo tonga ko ni hoko lockdown ko ni ko ngai family fa ngata ya ne ton ke au ke tu fa me ke hoko te ngai ko ni alo be Ke wha si mea ki sama pa pe ngai ngau e ko whai. Ai koe taki ni mangea kon ke family e ngai whetu kon nai wasia. Mou tol kon na mou pehe u totol ke mou kawai ka naka ke mou kawai mo fua pe ke mou tohi ko mai o wha mai. Ahau mou mea u kuhinga mou ton ke mou kawai. Ai pe koe appeal process ai. Ai whai tohi mai koe ia e rapo whai mai ke mista panga pe koe tokon pare mia. I kamata wikendi lewa na Italia mo tokoni ke ngahi business na e uesia. E pagos kamata na kamata hono tu fato ki tokoni ko ni. Kamata pe me hedi mafe o fahi foi ki lalo. Fuata tau ki mau mo lahi mo saisi ko o business. Ai ko hinga pe hange ko tau tokoni ki he purenga na maho inga ke mo ai tokoni ki ngahi family tau taha. Pia hoko mai le vani fa ma popo ngai business na mo be na wesia olat mo to ni ko ya again o vi ai mo processing ko ha fonga o pau pe business na wesia ka ko ki na ka wai mo fo ki na to hi mai o tala mai o ton ke mau ka ka na ka ki mau ka e pa mai ke he pista pa nga pe ko to pare mia ha mo to hi ki ai fika ki pa mo to ni ko ya time tata pe o vi ai le va nga we ai pure nga tai ni ki mot ki fafa pe o amana ki hok mai mo pangai mot ko hono clean up pe ko hono frama wai foi mon man nai malolo wai nga hi septic ki hufanga fata pu o ko ava wala me pe he e to kon mai leva ai nga hi vaga tau ko ni o tau ko ni tahi ni e finga wa ki pe mo e ka tau ai afio ai ko ka tau ni afio te na fo papau wai to ta he motu kai au lewa ngahi wakatau ko ni pe ko wakafe ke ni alo fai ai clean up ko no fa papau ma decontaminate mo me ai u feitu ko ni spai pe tala no mo ki na tolu ai ngai business ko ni nai wesi ai ko me hoko fafa pai motu pai pe mo motu os mahino o te alu ke ata he tai me atu ko ni ke fai lewa no fenga ke fama o te wai pe ko ha me hoko fai te be to fai tu na to pe to langa pe ko hamle ke ka pau pe ke fai mo fa hano clean up ko hinga pe ko nga me tau pe hango rani nai po manu ngai septic ki mo la me pe fe ma ke fa ma ko me fa o si pe ko nga mo tu ko ni o talatu ko fe tu ia o quarantine po fe tu fa tap tapu o kai ke ngo fu ke al ke ata o tai fa la ke al ke ata ya la fa ilo ko ya hange kon ko mo tu ko mango nei pe la nga mai mi mango nei nga hi mo tu ke na na o nga tol ki mango pa ke lo po na o ai na we nei fa ai kana na te asina tol mango fa mana to at pe ke ka ofisa kolo mo ki na tol me ngai mo tu ke he
o tapu a mango ke mo ki ai. Ko kakai pe o whangofua e toki alu au ki mango. Pe ko nau tolu mi mango. Ko whamanato atu pe ia. Ko ngahi motu ko ini ata mo whefua koe ko whahoko atu. Tapu ke alu kia hataha ke tae maungofua. E ko hui ngā pe wai ngai hui ngā ke. A ko whamanato atu pe I notice ko ia kia ki motolu ko na whanau mai. Pako e ka ofisa kolo whamanatu kia mo ka ainga. O na wofia te ngahi motu ko ni ke oa mua te nau te o ki ai e ulotonga ta tapu ke whahao ki ai. Pekatanga pia e ki whamatala no i he pongpongi i he hoa tāni. Kau whamaloa tuhange koe mea tōn pare mea. Pe ku kor whamorua pana e tō no mautari whehui. Kau ku whawhiwhia mai ngai whehui koe na wai ta whake ni. Te kai ki maulawa siya mai mea. Different perspective. Pang mau tol foki o mau tānoa mui kakai. Tai mlahi koe ki mau whatonga i e ngahi poini koe ia. Ku wai e mahu ingai koe ni. Koe ki ngata pehe e whamatala mau atu. Ka koe whamatala o mau o mai tokon pe mo ia. Ke mau whahoko whatongia. Whatong pe koe whamatala o atu. Mahi no wheunga. Ka paurewa e toi ai development po whamatala e toi whahoko atu. E toi whahoko atu hatau toi time. A pongpongi. Ki tau popo tāno ai. Ka whamalo atu. Whatawangi pe. E hoko lere ata pe mo whatongia lere. Hano whahoko atu whamatala. Tamu anofo pe whamatala konu atu me putunga mohui. Ke toko whaa pe ni. O sirikawa e ta. Toko tolu ngiau tupu. O stoi tesi. Ka mahalo ka pongpongi. Toi lau ngiau e tesi. Ko unga pe ke mahino. Pe ku ngatai whege tau whinga ke whaka. Tata ofi mai. Ai mo where koe ni. Ai COVID tahiga. Koe pe ki whamalo. Mo whatawang pe te mo mau hao lere. Whatawang pe hoko atu ai pe mo pou mai mo lotu ai tau ngau e whataha koe ni. Ke tata ofi COVID tahiwa. Ka uma ai tau whake ake koe ni. Me he volcano ka uma e tsunami. Malo apitu. Koe lava ia o e kakato. Ai palkalama ki konferensi hono tolu. Pea vaha ko ia o e puleanga. Pea mo e kaupai ngongo. Pea ko mea tule vai tai mini ai e palemia. Wakawa miri. Ko e tokoni palemia. Kai pe foki ki e ki minista mo ui. Ko ia. Oku ia e whamalo lahi. Pe oku lava o toi whema ino ake ange. Ai ka pureanga pea mo e kau whai ngongo. Pe kai ko ia pe ka koe nau tautou whakamanatu mai ai pōpou. Ke o atu e ngahi whamatala. Pe unau fia. Ke nau mau mai u whamatala me kau whai ngongo. Pe lawe i pea mo e uka venga ngā ue o kunau tokanga ki ai.